Kemudian yang kedua yang itu cinta kepada Rasulullah. Karata mapo di lauri nabita yang si mata angkat ikwa dari asangi salawat. Narik yang kalingai adan asan nabita si mata angkat ipakasweri na sabah salawat. Jamir mabiasa rupa tawai makaramagi gina tulima salawat itu. Iya salawat yala akal barakan narik ko tumapaliway. Tumapaliway seti kata narik ko kanu iya kate tak bolo aga tak bolo way mato. Detu gaga makara narik ko mapaliway kiri kate narik ko kanu tak bolo isperjut digaga. Betuan ada iya salawat narik ko tulima salawat narik ko kanu ni salawat narik ko kanu ni yor matu apalan na salawat tegel les yor lobinna les materi tau mas salawat. Dayir narik kumelo ki mapodi lauri nabita yang narik mata angkat ki masalawat. Makotober apa imang koran lo ya kiri siaga igana sifat-sifana nabita. Iyaro nabita tau maraja apa katunale. Tau linala maria wai papar wai. Narik kumelo ki mala sifat makasing akiri wai. Iyaro wai tu linala maria wai. Gangkana ya perluan. Maka carana te pendre ipura ni natimpa. Tau ni matimpa napakenga sidinamo onro kasing naria sangi wai. Yero makasing na rektorialay sifat na uway. Makotober pa imang yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau matan resiri. Angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napacingi kapan? Riwatuna napacingi makin re Nabi ta nairing yanging pakaian nagangkan na mumpuk bitina. Lupa Nabi ta masalara katapana teri na taruh siri. Yero Nabi ta burane. Bitina bawa tolong tema ke sirina. Bilangi sisang. Iya rona bitta burane. Bitina bawa tolong tema ke sirina. Di tepi. Iya rona bitta burane. Bitina bawa tolong tema ke sirina. Yamu mah biasana megang ni tahu. Kanyana je bitina pokpana na colok kacawa-cawamu. Padahal parang lu ripaham makada iya ro ini. Rupa tahu angka tu batatang auratna yero buranewe mapamula postina latu utuna mereka makalale ko tu nari cuma handung-handung ni majuma angka mato batatana makara paroli pakasi sampo mate pakyange wajue baju matoki mereka to sinare cuma kunre batatang auratna seluruh batang kale kecuali rupanna tudawa jadina kalau pulimanna jadi aurat sama tu ya kamana tapi tangi itu nawati. Bahkan angka riwatune pameraja nabita ni dari lalan na turuga angka se dimatunre rigatungi gambakna na inapa angka dongi tulipito lingrona gangkana matara makutane nabita makada Jibril perumpamaan gayaro makada Jibril Muhammad yana ro perumpamaan na ummamu na rekulim masu bola dek na tutu ya urana bahaya. Bahkan angka narampir sepi riwayat makada silangka jokana ajena anak makun rita narik kodek na tutui auratna si jaka to silangka to tamana jongkana bapakna tamari dalan naranaka. Jadi para lutur dipaham ini dengan sama aja kamana anak tak negara-negara to tamari dalan naranaka. Jadi para lu diperhatikan biasanya pakaianna